Izvinite što nije bilo dugo videa, evo sad će biti dugo videa. Danas ću da vam pokažem kako da napravite vaš mail račun na vašem kompjuteru. Prije početka videa stavite like, share, subscribe, a mi idemo konačno na video zapis. Prvi korak kako da napravite vaš video zapis, ne video zapis nego vaš mail, jeste da kucate pravljenje Gmaila i idete na ovo izradi račun. I kad ste to kliknuli otvorit će vam se ovako nešto. Kliknete ostvarite račun i sačekajte da vam se to učita. Kad vam se to učita, morat ćete da ukucate napravite vaš e-mail, adresu, password ili jednostavno ako hoćete da vratite neki mail. Ukucate ime, korisničko ime, lozinka, kliknete dalje, ukucate vašu godinu rođenja i tako dalje. I kad ste kliknuli, kad ste to sve završili, kad ste prihvatili to pravljenje maila, kada uđete u Chrome, u jednom uglu će vam se pojaviti vaša, evo, ovdje će vam se pojaviti vaša e-mail adresa. Vaša e-mail adresa. Izvinite, ovaj kanal Miloš YX mi je ugašen, ne znam što sam zaboravio lozinku pa ga ne koristim, pa zato piše sigin agin, prijavi se ponovo. Biće ovdje vaša ikonica vašeg maila, kliknete na tu ikonicu i otvorili ste vaš mail. Ja se nadam sam pomogao video, ako jesam stavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem video zapisu. Pozdrav!